mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua mothe ni agwikinyitie mahenya-ini ma Mountain Run maria magũtabanirio mwena wa Tinderet gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nandi kuria akonyitĩtwo ũgeni nĩ Governor Stephen Sang hamwe na atongoria angĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Watu ya Tinderet mjambo tena. Gachagua ari mwena ucio ni akumithĩtie na njĩra nene aria makoretwo magĩbingana na mibango ya mutongoria wa bururi. Ndeto ĩrĩa augĩte ni akĩha kuona atĩ aria marabingana na mĩtaratara ĩmwe ta ya ũgima wa mwĩrĩ hamwe na waki wa nyũmba cia raithi ni andũ mena mĩcara mĩega na aria mehotete aria matarenda akenya angĩ kwamũkĩra ũteithio ya kutatiza mipango ya rais kupitia kotini. Ile mipango yote rais amepanga, jama imepangwa, kila kitu inapelekwa kotini. Sisi nataka kuchukua nafasi hii kuomba wasimamizi wa mahakama, majudges wetu and magistrate, wa kwamba pia hao ni wa Kenya. Mambo ya healthcare program, rais anataka tupunguze malipo kutoka 500 mpaka 300. Mbona wanasimamisha? Hawa wako na programu yao, wako na health insurance scheme inalipwa na serikali. Hao majaji wakiwa wagonjwa wako na card, wanaenda hospitali, wanatibiwa, wanaenda nyumbani. Gachagua oho ni athire na mbere na kuga we no arathie na mbere guthaitira murimi wa macani na kahua gutigirira ni akweheria mabroka othe hamwe na gutigirira murimi ni arona thoko ya kwendia magetha make thoko-ini ya kimabũrũri. Nimetembea Colombia, nimetembea Ujerumani, nimetembea Ubelgiji, nimetembea Ethiopia, nimetembea kila pahali. Na mimi nataka kumwambia wakulima ya kahawa mjikaze. Nimeambiwa ya kwamba wale wamepeleka kahawa yao, kuna ile pesa tulitoa shilingi bilioni 4 ya Cherry Fund, wapatiwe pesa ile shilingi 40 na ingine 40 wakingojea. Nitamwagiza Waziri Chelugui awachilie hiyo pesa in the next 2 weeks iweze kufika hapa ndio wakulima waweze kupeleka watoto shule. Ni arikirie na kuria akenya kugĩa na ũkirĩrĩria rĩrĩ president araruta wĩra, akiuga atongoria arĩa makoragwo marĩ aruti wĩra mwega mambagia na ngumo njũru gũkĩoneka ta matararuta wĩra, no mũthia wĩra mwega ũrĩa makoretwo makĩruta ũkoneka kũrĩa akorirwo akĩheana mũhiano wa president wa hau kabere Mwai wa Kibaki. Sasa kama hapa juu ni tuweze kupiga picha. Guys, thank you. Are you okay? Nĩ ngatho Bacia wa Wanjĩrĩ nĩ tondũ wa riboti ĩyo. Na rĩu